Olanya Gilbert yo mulu an ni yo buchana mo manok makaro million piara bero me chara kaminyone ki group amon ma ke beri chen wa ber gi wu mo ba ya mo ko no dok ber chara ke te kalwenyi kom elare mo ma ro Aliba chen mo do 14 mata RPG ci don geno mo nan chien mo ti wi jo pagamende ma ko ber ke ma ko jo mo kene ma ko bera ka to music system lo we mana ko bino chane wa ko lo we ko family gi wenge ba do program ge ko no gel ba percho mero ero ni politic ma a call Anthony la coin ki ma penduzi tika doro ne ni we kara ke ban qui ba gel ba e ni kara we politics ka do la nya gel ba però bi to qui ko ber ni bi ra wene wuru yeto la ke ping do tika ti ki chene mu no chene remu chene cham winya ene dong mi geng so ko beri watika nyamo police utiki wang cha de mi gonye jomi yeo ka pere wan wate tingu mo police ki kema watika bieno ka buru ba police kenyo ka che ba police peram wai buru nyim police nyim post office ka che ber po ye wai buru nyim orja gulu be ber vumni o gonjo mo ma no wen and police pero we will local politics ka dong ni gang ki wek ki jar ma pendusi a call Anthony kila konji Acholi da kurberiti uno te acholi mo muti police kadi Odonga to ko danya gil Baruli ngo na ma do be lo pibu so pida ko beda gamo oda yo mi to twal so wando watika biru kunu oyede ya to kanya wan be buriye we to ten wan buriye wando bute wa we do mo beru ke weekend ma met ka ver ne kwa une kwa eno peo bitime malo pe ke milu so honorable Gilbert ke mete ki rally anu ni lo mi ke le money politics unjo amor onen la timu do pigi yeni o loke ke mero gang yo ne we ke bal political future ne ka do la nya Gilbert pere ka Odonga to pere ka do boss me do pe na ma do be lo pe achori so wan po abiye watika bino e chara we le matres ko be ni bador din watika bino ka buru kede i CPS ke cha bor no undo no wala ke ko acholi alego mi bi le wel madwong we ko konwa ko jowa mage magiti iye wan wo bero igankot wana buru wa ni police gen go bere ye kagi gonyo gi wa kwanyo gi wadok ko biga ka bere pigi gonyo gi ka ru ri sapira chel wana ti ko bero ni police ke yo ka ko gi donc alego mingni eni o mera po no ne gawo e tare NRM biti di bel ka ti morale gi wala wo gutu e system yu mutara gitika wiyere ko di center endo mamekwa pigi ye ni wa mi kare chene e group de bol tuk mamwa kono jo mamekwa kungamente wajo ni gitigi program ye muchan gilwoni money economy endo kado ngata miero mi kon bot group pa mon bere kwere piu ye tendo ko dingo so otamani otika biro pigi NRM ya yom o ngomoti ya mori oti uma berda mi kero telo NRM matika chungu chi alego mundwa onen o gok no ke fini tim char kit eno tim miu kit eno peter dar kamo dobere mudugo moti ko reba mudugo piti mu gimoya dala di muto mudugo chingi kanu abdegi tiruke acha muinya magita wale gedi ngi chara chole ni achole amira fo we primary election pa NRM orero gi mabe ana da mado tika biro ni o nyut ne achole primero acha muinya in me la otere kum ka achole itare ire tika loeni kum ka achole mengde ene pi wa miro so achole ka ma ke ma cha muinya ti ye te ko ke lu chene o gam chene mero chene mamekwa pere chare tika ye chene gi ko tiya ge miyo yedi so mero chene mamekwa o volgi o gam chene edo o fongi mabere achole primero cha muinya donc in committee ye yo pe bire wel madwong itawal ede yunge tawal der no waro o police kawa o police wo bere kono waro ko jowa kagi gonyo gi ti wo dakko di pajo ara fo okay le tua police lo an ka tiel gola na Gilbert ni mi aro chere police station pade jeng barja ne wan wa toro tiel pa Balaalo America fo la na Gilbert piane pade area ya no ni Balaalo ga do kulo Balaalo ga yo ke tiel so wan wa chere wa ya yo we dar mati
wek dan wor chere gang kwan man dong dan wor ba la para bit me ramba da raba ki fam pa Balalo so wando wa ba ta ma po abi chere police pa de bien ko bedini Balalo go ra chane ma million piar bor ko me yo DPC ni wek ka wan o police dong ma puriye do kan mo ni town dong itu yu men wata ki siba kol ni wek dong wol wa wek wa to so wan po abi chere police wan pelo me Acholi mo chelo mo pa Banyankole mbarara kunu pere eno Balalo tinga ni lol di biro ki chelo mo pa Acholi mi ara police mak Balalo yo beriye peda ki bin ka luongo jomo ya yo palwa so ming pe ki benyebo wan po abichere police pa de we go team ngo ma ke mero manda dugu chalo bor wona Acholi lwenyi dwi pe do ma to ka la nya Gilbert ka wanu ye o pa o me biro ka kare wiwa ga to mo wa yene wan po abichere police wan do woro ga cheru chu kedwa min eno ni wan pe wa binyebo la luoro o dare mene nieno to pe kobo nieno liela ye ke kobo ke nieno miel so chere police mo peke men plan gi ni ka o police ki lo wiwa we akwa pe ka junga police ki court we akwa king nomination me chere parliament man wen politics so min eno ni wan pe wa biye man wa tam ni mun miero nge we ko kate o very clear police enene Balalo DPC pa de Balalo RPC Balalo ka dong ne wanu ye o pa ye o bien ka kare wi wa kai si enene pe biti andong ben wonu nge ka na miero gi yik ana ye liela gi yik nger wara ka dong ne o pa yo benera banaro benera an pere wonu be ki tek twi ka pi kui ki kane kui wa bino pian wan wa tika chu Pikara mamekwa Acholi le ene loin matie kom ka Acholi gumarache gitika gilo tera Acholi min ene ngompa Acholi gimayo la dit president yuel Museveni o mi order kamale mawani Balalo o mi president ne anyim ni ka Balalo mete gibere ngompa Acholi ti e anyim Acholi ko beli mucha ento jomo kena makiri radio magi tiu kweke e cha ko bitika ye por ere do pa Balalo donc adot magi dor wa kwere ni wa balo jibi pa Balalo amer wa je kamaleg ni wan pe wa balo gi mo pa Balalo mo gina wan wa timu wa chero wa yabu wa yo wa down cha ko wa chero yabu wa pi wa down bu ma pi Icha ma watika chero kono wakaro chel ma Balalo goy dogyo maroma kilometri okono ka no ni mirwatie mi goy chel Balalo on kono wacha goy kilometri on chi kin male cha na go jogo kwere chente maro go goy kwere plan nigi no yo mi ne Odonga to ni no yo mi ne Olanya Gilbert do dira bili batika ni wen Balalo ke ken o cha ke we RPC go do ko pe gen wen Balalo one pe wa biye mengde primero one pe wa bichero ipade ka so police mo kama don gen ge miero ma wa ye ka ge miero ne wa bu yen wa ka wa tije luoro mo e ken pere da legu wona chole kama e ken kama Balalo tiye o po wi wa na ada ni ko e do tim ni area mo kene ya biera e area ma do na biera ma ti pade e cha re fon Balalo gitika cho o die ono kuno amer wo chune wabi chero ka wen ka Balalo tiye ka ne so vora ma ke magi tika vorwa pi obije ichare plan ma megi gitika kilo tera chuli ichare do tera mo ke do wora gitika mi gicente nigo nene ni gitiu gigamente givoro dano were jimi ngoti meke da gen gimiero lawo do go cha o plan ma megi e ka ma ara yo mimi bol tuk ken gidano nen lu mo UPDF kera ga ongi kwere police kera ga ongi kwere ipenyo ni loñ mawti ka tume e chaani plan ge wen tiene o mi yorgi provoking gi tukte down e wo we ge ne ko la ngin ba si a choli wan fi obi ye buara de eni gi ming pa Balalo gi tamni a chola de ken ene de gi tamni o la ngin ba Odonga to o windoro ene gi deki edi lok ming wan watika lo pe tamba Acholi karo gi mil ngo mati twi nano ono be fo e chaare don police kere ti kwere gi volo gi tabi tika mawlais in kui il president UN Museveni pegi ngeni gi tika bala
la wo mu dugo magi keria moro kita guri e kwere amir wa cheri tim char gi eroni pol kare ere wego dar ko er bol pio gi enare gi miu gi wigi mating kwere ci war pio bi ye tim poro mo gi ken watimo ani king piti sero ka mo ken ka cho statement mo ken ka do guru mero o biru makwa o ne ko tiro tikere gi chen afo ke bene la wo wa no print out TMT on yang MP za der utwalo cha de bot DPC pade honorable la call Anthony utwalo million achel ni ka Odonga to o gina la Gilbert er no kwani police ki pi honorable ujar Martin Mapenduzi utwalo Aliba bero ni ka do wano o ke makwa mara honorable Christopher Komake utwalo million der bot DPC chena mamiero kon kimon magete war la chere ni ene chena madako meyo